Nonakaya huda banki ajada son setami joy kilapen prabjin pen ki claim kitam APDC maduta kiri. La sonsi Assam Power Distribution Company Limited hi hek pen APDCL hin pen aprang aban meter box do an hek ponsi smart meter pipajer ponle. Bonta bangso smart meter abang kachethor anam akele pik ajok ratatung kaningri hangjo hanghai si nang dokoklo. La sojok kedam tang pai ni pain ko ratrok siarni Karbianglong District Congress Committee atung pen patil pi ponsi di purong sopialong kachesong asai kedeng asonsi pai ni pain inko renel kep ani Bokajan along le thota smart meter aphuthak kachesong asai dengpon. Bangso kachesong ahut ke ADCC asai hem along pen armuche jeng pangcheng ponsi di purong sopiar lo kachesong par ompluk anpin lo. Bangso hut BJP Sorkar down smart meter in hapnang jipusi ke hang tarampon. BJP Racharia songatum election vote kacho hanga huda banki Radaphan unit pharo hinilapen pharo ke thom ana banki ake joy pensi rihinga me chethorpon longpo pusi ningjepon setan nona banki Sorkar atuma banki rat ke pajoy ke ji kalisi parlin phiramat Radaphan ki sung lok pusi MLA barim anparta AAC EM barim jogot singin pen ningjepon. আমি এটা প্ৰটেষ্ট প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে। স্মাৰ্ট মিটাৰ যিটো ইনষ্টলেশ্যন যিটো পলিচি লৈছে এইটো গণবিৰোধী বুলি আমি কৈছোঁ। কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচন সময়ত ইলেকশ্যন সময়ত MP ইলেকশ্যন হওক MLA ইলেকশ্যন হওক বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ কয় যে আমি 200 ইউনিটলৈকে আমি ফ্ৰী দিম, ক'ৰবাত 300 ইউনিটলৈকে ফ্ৰী দিম বুলি কয় কথা দিছিলে। কিন্তু ইয়াত অসমটো বিজেপি চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ ইয়াত কিন্তু বিলটো ফ্ৰী 200 ইউনিট ফ্ৰী দিয়াটো বাদ দিয়ক, স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই এতিয়া শোষণ কৰিছে। এতিয়া চৰকাৰ ডিউটিটো হৈছে ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰা, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ চৰকাৰ এতিয়াতো সমস্যাটো আৰু বঢ়াই গৈ আছে, ৰাইজক শোষণ কৰি আছে, লুটি আছে। সেইকাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰ বিৰুদ্ধে আমি সেই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ অতি শীঘ্ৰে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে। স্মার্ট মিটার রাডা ফানকি পিপেন के aprang aban amitar along pharo phob bil ke le adim along suri ke thompli an bil nang ke le ajok rada tum abang ke aning oi ruilo lapen bangso sai along BJP tum kacherab dun do bek pusi kachesong ahut ningjepon itu Assam angkang pi lapen tar Bengal angkang pi District Congress lapen Block Congress up to Mundal Congress ani itu si protest libi pon against smart meter. Athela so smart meter join ajok pen pini difu town long sita penana beneficiaries mate stakeholders atum ba beneficiaries tum aning oilo aning duk dolo athema nil alang tum a difference bang long dang long a difference ke all meter pen new smart meter so smart meter ke tantang labana meter ke do ahut current bill ke bang mane hem ke 600 mane hem ke 700 setelah smart meter thone rapi ladak bang kwan lokedang adhok 3000 an bill iklang ni nemena mata nili hem mata non mata ni bill nanda dak cewan tando nili hem mata koson lo kedam tang bang ke last month bill ke nili tum ke long bang ke 2222 rupees nili hem bill lake la smart meter nang thon et komitu tan nang thon ne nili hem bang ave ko nang thon lo 9276 agas amana bill laki labang lo sia difference ke la sini litum pini ladak sorkar government sorkar BJP government han litum na tu lang damik noi ladak masido jo abil ta pamuni lihem abil labang smart meter abil la list laki 9227 eke hola all meter abil ta ladak do all meter abil bang ke kolomen ko all me 2222 that's what difference lasi laso smart meter ajok pen pini BJP government atum pini APDCL pen kechelang pen nane kelengkari do mapuchini tum ke hondek me alam laki News report KTV News